3, 2, 1, vani smo u novom videu. HB Toršan Hajduk 0-0. Iz ove uzvratne utakmice drugog pretkola konferencijske lige na Farskim otocima možemo zapamtiti samo dvije stvari. Prva je da je Hajduk prošao u treće pretkolo i druga je da je debitirao Ivan Raketić, legenda hrvatskog nogometa i hrvatskog sporta. I to je to. Sve ostalo je bilo ono nula. Katastrofa. Loše. Jako loše. Hajduk je odigrao baš lošu utakmicu. Mislio sam da ono drugo poluvreme u Splitu da je ono to najlošije što Hajduk može dati, ovo je bilo još lošije. Ja ne znam da se toga tu ono išlo od početka samo braniti pa ono zatvoriti skroz utakmicu pa evo talijanski ćemo igrati, imamo 2-0 iz Splita, ako će to raditi doživjet će ono česte zvižduke. Ajmo malo sa analizom, evo. Čak u prvih par minuta Hajduk je imao nekakvu šansu, Bamba je imao u prvih par minuta jedan prodor, udarac, doduše malo onako traljav udarac, ali ajmo reći, evo, i to je bilo sve u prvih 5 minuta od Hajduka. Nakon toga preuzima HB Toršan, s Farskih otoka, mislim, neću ništa vrijeđati, znam, Hajduk je znao ispadati o koje kakvih, ekipa, ali baš da će toliko loše biti to stvarno se nisam nadao. Sad to je dan je prošao, drugi dan snimam pa mislim si kao bude malo bolje, ma nije ništa bolje. A oni su preuzeli primat nakon 5. minute, odmah u 12. pa u 15. 19. i onda 24. velika obrana Lučića. Tu nas je baš spasio, tu je moglo već biti 1-0 i uopće nemojte razmišljati u kom smjeru bi to otišlo. Onda smo u 35. minuti, mi napravili nekakvu kontru, čak i jako dobra kontra, ali jako loš udarac Kalika. Kalik je inače bio jako loš, tako da, ne znam. Budemo pojedinačno, ćemo još malo, individualno ćemo ih malo kasnije još analizirati. I onda, kako smo imali prvih par minuta, 4-5 minuta, tako smo imali i zadnjih 4-5 minuta u prvom poluvremenu. Tako onda u 41. minuti izbio Diallo se našao u onoj prilici gdje je zatresao čak i vratnicu. Evo, na to je naletio Livaja, ali ništa od toga iznenadila ga malo lopta, pa je Livaja kasnije još imao jednu priliku, pa je onda u 45. Pukštas upalio jednom po sredini gola i to je to što bi bilo to Hajduka, općenito. Ne samo, to je bilo to sve skupa, ne znam, smo u drugom poluvremenu i jednu priliku stvorili. No, krenulo je drugo poluvreme, 63. minuta, Lučić brani još jednu veliku priliku, znači jao. Tad su ušli Perišić i Raketić, evo najavljeni Raketić imao je debut na Farskim otocima, ja sam mislio da će biti protiv Slaven Belupa u nedjelju na Poljudu, ali eto ga, htio je malo možda i osvježiti momčad, ok, kako god bilo, drugo poluvreme je bilo još i lošije. U 83. minuti, sjećate se, Uremović je s crte uspio skinuti još jedan zicer. To je bio zicer na zicerima, to je moglo biti 2 i 3-0 za HB Toršan. Mislim, mi smo u ovoj utakmici bili zreliji za poraz nego za pobjedu, a išli smo kao na pobjedu da malo ojačamo taj europski koeficijent. Ništa od toga, ajde 0, to će dati neku siću od bodova, ali to jest neki bodić će doći. Ali jako bijedno, jadno. Baš jadno, užasno. Evo, ne znam. Vidjet ćemo sad protiv Slaven Belupa, nadam se će to biti znatno drugačija igra. Gattuso je sam rekao da je bio umjetni travnjak, da to nisu se naši snašli. I je, zbilja, odbivala se od naših lopta, užasno. 3 dodavanja nisu mogli spojiti. Baš jako loše, Pukšta se nije ni vidio, Diallo, može biti samo zamjena, to možemo sad reći. Mufi ostaje bez snage, nima uopće problem. I možda, ne znam, treba naći neku zamjenu komu može uletiti umjesto njega, neće on to moći gurati. Uremović dobar, Šarlija tak lila, ajde može to proći, ali samo zbog Uremovića. Veza loša, nikakva, to neću ni komentirati. Kalik se nije uopće snašao, Bamba bio nešto bolji, Livaja premalo od njega. Čeka nas Ružomborek, vidjet ćemo
što će biti s njim. To je ono jedna jako motivirana ekipa, tako da nisam baš siguran da će to biti lagano. I čeka nas sad utakmica protiv Slaven Belupa prije u nedjelju. Nakon utakmice u ponedjeljak ćemo saznati što se dešava sa ždrijebom, jer za četvrto pretko, odnosno za play-off ćemo saznati protivnika u ponedjeljak. Jedan destruktivan video, ali evo, sad ova 4 poluvremena sa HB Toršlanom, 3 su bila loša. Kako god, Hajduk je prošao, eto. Čekamo Slaven Belupo i čekamo treće pretkolo. Ljudi, to je bilo to. Ovo je bio Močačev monolog 32. Vidimo se u sljedećem. Bye bye.